Ngi pilihan subhay phi borok syakanika channel kejongi bat hakanika video ke bomtas ngi inyapai yakanika post ke brong slide thamai po Umiam. Yakanika post lapalat daka Indian Council of Agricultural Research lenika ICAR ribhoi mentau benai rajar apusau. Kakateng juga nika post kedai Senior Research Fellow lene SRF. Yakanika post kinsa penlong yaka walk in interview hakakat sautrik braime rajar apusau. Yakanika post Senior Research Fellow lene SRF kabalat tangkawai ka upper age limit kedai lapusan senam yaki shendrang bat sapho senam yaki kintai. Ka salary leni ka tulap kedai lai puai hajar hakashimnai bat penyoru ya ka housing rent allowance. Ke educational qualification kolongkum ne peladaban pendap ya ka MSc Agri haka horticulture leni agronomy leni agricultural economics leni agriculture extension. Kin kam I preference ikitu ki badan ke experience haki climate related activities haka agriculture bat ru ki badan ya ka basic knowledge haki computers bat statistics. Ki candidates ki belong eligible bagi buka ban apply ke nika post pihak ban sebut ya ke application form show director ICAR Research Complex for NEH region Umiam 793103 Meghalaya. Ke application form ke dan lang hapo ka official notification pat ya ke nika link la airport description jang nika video. Ki candidates ki haban ra lang ru ya ki original documents bat ru ya ki xerox copies naga benta ka verification ha tukus ngi jongka walk in interview.